Iako smo bili u startu skeptični prema samom preparatu Sistiva, jer stvarno zvuči revolucionarno da štitite, odnosno da namestite preparat na seme, da štitite list faktički 6 meseci nakon toga, već prvi rezultati u ogledima, a pogotovo prvi mogu reći makro ogledi kod naših poslovnih partnera su nas ubedili suprotno. Sistiva donosi neki novi kvalitet, sigurno stabilniji prinos, donosi ulazak pre svega žita u zimu i u period mirovanja u mnogo boljoj kondiciji. Još pre nekoliko godina prepoznali smo sam kvalitet i mogu slobodno reći revolucionarnost preparata Sistiva i pre svega insistiranje naših kupaca i na osnovu tražnje koju su oni pravili smo odlučili da uvedemo Sistivu kao neki redovan tretman kod naših sorti pšenica. Dakle, na semenskim pšenicama tretman Sistiva, to su pšenice basmati i zefir. Međutim, ove godine smo primetili da i na ječmovima pogotovo Sistiva daje dodatnu sigurnost i na kraju kraja povećane prinose. Što se tiče samog portfolija koji Sava Coop radi, tu je posebno istakao sorte koje su već nekoliko godina na srpskom tržištu i koje srpski proizvođači tekako dobro poznaju. To su sorte od KVS semenske kompanije Basmati i Zefir, kao i jedna sorta koja ima izuzetno velik trend rasta tokom zadnjih par godina, to je semenska pšenica Monte Cristo od francuske semenske kuće Kosad. Na ove godine smo uveli i nove sorte, to je Ascona od semenske kuće Lima Grain i takođe od domaćeg proizvođača Biogranum sa kojima uvodimo neke nove sorte koji su pre svega bazirane na kvalitet, kao što je sorta Ikona koju su neki naši proizvođači ove godine tekako upoznali. Imamo izuzetno ambiciozne planove ove godine na osnovu rezultata koji smo ostvarili, gde smo na velikim broju lokacija imali čak prinose preko 9 pa i čak 10 tona po hektaru. BASF. We create chemistry.